Iyi ni radio ijwi rya rubanda. Umuyobozi wungirije w'ishyaka PS Imberakuri bwana Bakunzi bake Alexis aratubwira ibirebana n'ubufatanye bw'iryo shyaka n'ishyaka FDLR. Bwana Bakunzi bake, urakoze kuba ubonye akanya ko kuza hano kuri radio kugira ngo tuganire. Ejo nabonye itangazo mwashyize hanze rivuga yuko mwashyizeho ihuriro ishyaka ryanyu rihuriyeho n'ishyaka FDLR. Ndagira ngo udusobanurire iryo huriro muvuga mwashyizeho riteye rite? Murakoze cyane. Nibyo koko ishyaka PS Imberakuri n'ishyaka FDLR twashyize hamwe dushinga ihuriro rigamije kubohoza u Rwanda, kuko kugeza uyu munota twebwe nk'abari mu gihugu twemera ko u Rwanda ruboshye, kuko nta gihe na kimwe twemererwa gukorera ku mugaragaro. Serivisi zose usanga dusa nk'aho twabaye abanzi b'igihugu, kandi nk'uko tutahwemye kubivuga, ntabwo kuba unenga ubutegetsi biguhindura umwanzi w'igihugu. Icyo twebwe twakoze ni ukugira ngo dushyire imbaraga hamwe, na cyane cyane yuko FDLR nayo yamaze gushyira intwaro hasi. Twifuza yuko nuko gushyira imbaraga hamwe ariho twasaba ibiganiro, nubwo na mbere hose twakomeje kubisaba leta y'u Rwanda. Akaba mboneraho no gushimira ishyaka RDI Rwanda rwiza, naryo ryafashe icyemezo cyo kuza tugafatanya. Tukaba rero twiteguye kurwana urugamba rw'amahoro nk'uko twabitangiye kuva kera. Murakoze. Urakoze. Uvuze nyine ko mwashyizeho iryo huriro, mwarishyizeho ryari? Byumvikane neza, ihuriro twarishyizeho ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 2013, ariko kubera kureba uburyo tuzakora, ingaruka n'ibiki byose, uyu munsi rero niho twabonye yuko nta mpamvu yo kugomeza gukorera ahatagaragara, twiyemeza gukorera ku mugaragaro. Ni ukuvuga yuko igihe mwarishyizeho FDLR n'ubundi yari umutwe icyo gihe wari witwaje ibirwanisho. Ni ukuvuga ko mwari mwiyemeje gukora ihuriro hamwe n'umutwe wari ufite intwaro. Wavuze yuko ubu ngubu FDLR yashyize intwaro hasi, ariko ihuriro ryariho na mbere yuko FDLR ivuga ko ishyize intwaro hasi. Birumvikana, nicyo cyanatumye bigira twanga kubitangaza, kuko iyo ngingo yari ikibazo. Twagerageje rero kubumvisha yuko nta mpamvu yo gushora intambara mu Rwanda, kandi baratwumviye, ari nayo mpamvu twabitangaje. Utubwiye ko RDI Rwanda rwiza ngo nayo yaje mu ihuriro. Iyo nkuru ntabwo nari nyizi, ushobora kudusobanurira kurushaho? Birumvikana, mu kanya gatoya niho ishyaka RDI Rwanda rwiza naryo ryasinyanye n'ihuriro FCLR ubumwe ubufatanye, kugira ngo dukomezanye urugamba. Ngira ngo amasezerano y'ubufatanye mu kanya cyangwa ikindi gihe nawe uraza kuyabona, ariko kugeza uyu munota umugambi dufite ni umwe, ni uwo kugira ngo abanyarwanda bishyire bizane mu rwababyaye, hatariho iterabwoba, hatariho kubangamira uburenganzira bwa muntu cyangwa ubwa politike n'ibindi byose, yaba iterabwoba leta ya Kigali ikomeje gushyira ku banyarwanda. Hari andi mashyaka y'abanyarwanda yaba nayo ariho ashaka kwinjira mu iryo huriro FCLR ubumwe? Murakoze cyane. Uko byasa kose
abanyarwanda benshi barababaye, ntabwo nahita nkubwira amashyaka ashaka kwinjiramo cyangwa gukorana n'ihuriro, ariko icyo nizera cyo ni uko azaza, ndetse yaba ari imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Twebwe ubwacu twifuza yuko na FPR ubwayo yahinduka tugakorana. Murakoze. Urakoze. Mu ishyaka ryanyu PS Imberakuri hari perezida fondateur, hari n'izindi nzego, wowe ukaba uri vice perezida w'ishyaka. Nagira ngo nkubaze iryo huriro kurishyiraho mwabyiganye na perezida fondateur, mwabigiyeho inama ku buryo yabishyigikiye, kandi bikaba byarafashweho icyemezo mu rwego rwa komite nyobozi ya PS Imberakuri. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ngira ngo uko dusanzwe dukora mu ishyaka nta muntu utabizi, kandi sina ngombwa kwirirwa mvuga yuko twabyumvikanye cyangwa twagize gute. Icyangombwa ni uko twashyizeho ihuriro, kandi ntabwo Alex muvugana ari we shyaka. Ishyaka rigizwe n'abarwanashyaka. Murakoze. Ariko ikibazo nari nkubajije ni ukumenya niba icya mbere cyo Bernard Ntaganda perezida fondateur w'ishyaka mwarabigiyeho inama, icya kabiri kumenya niba icyo cyemezo cyarafashwe na komite nyobozi y'ishyaka ryanyu. Ndagira mbwire ko icyemezo cyafashwe n'ishyaka, kandi ishyaka navuga yuko atari umuntu. Ndumva igisubizo kigaragara, kandi ndumva nta kindi narenza. Igisubizo ntabwo kigaragara. Ishyaka rifite inzego. Urwego rw'ishyaka rwafashe icyo cyemezo ni uruhe? Nta rundi rwego rw'ishyaka rushobora gufata icyemezo nk'iki usibye kongere. Nongera mbishimangire ko urwego rw'ishyaka rukuru ari kongere, kandi niyo yonyine yafashe icyo cyemezo. Urakoze cyane. Hanyuma se mufite migambi ki, muteganya mute mwebwe muri FCR ubumwe noneho kumvisha leta y'u Rwanda, leta y'inkotanyi gukora imishyikirano nk'uko wabivuze? Mubiteganya mute muri urwo rwego rw'ihuriro riharanira kubohoza u Rwanda? Icya mbere ni uko abanyarwanda bose, aba bari mu gihugu nk'uko nabivuze, ndetse n'abari hanze, bakumva yuko muri iki gihe dufite ibibazo bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibikorwa cyangwa uko tuzakora, icya mbere ni ukwerekana amakosa y'ubutegetsi, abanyarwanda bakarushaho gushirika ubwoba, kandi birumvikana ntabwo kugira ngo natwe tubikore ni uko hari intambwe twateye, kandi niyo dushaka yuko abanyarwanda nabo batera bagashirika ubwoba, akaba aribo bazifatira icyemezo. Murakoze. Urakoze. Kugeza ubu leta y'inkotanyi iracyabara yuko ngo FDLR ngo ari umutwe w'iterabwoba. Kuri ubwo rero leta y'inkotanyi ikaba ishobora kubyitwaza kugira ngo umuntu wese uvuga ko ari muri FDLR imumerere nabi, cyangwa se uvuga ko ashyigikiye ku mugaragaro FDLR imumerere nabi, ndetse bibe byavamo no kumwica. Ntabwo kuba mushyize ku mugaragaro ubwo bufatanye bwanyu hagati yanyu na FDLR bishobora kuba ari ubwiyahuzi, bishobora gutuma leta y'inkotanyi itangira guhumbahumba no kugirira nabi ndetse no kwica abanyamuryango b'ishyaka ryanyu? Bisobanuye neza, ntabwo twebwe ari abanyamuryango n'abarwanashyaka. Kuba leta ya Kigali ivuga yuko FDLR ari umutwe w'iterabwoba, ntabwo twebwe ibyo dushobora kubigenderaho. Ari nayo mpamvu twafashe iki cyemezo, tugasanga izo ni propagande z'ubutegetsi. Benshi mu bategetsi barabikoresha. Twebwe nka PS Imberakuri twafashe iki cyemezo dushaka kwereka abanyarwanda bose ko icyo ari ikinyoma, kandi ko icyo dushyize imbere ari uko umunyarwanda ahari wese yakwiyumvamo ubunyarwanda, akaza akaba mu gihugu cye, noneho ubutabera bugakora akazi kabwo
ufite ibyo abazwa akabibazwa, na cyane cyane yuko no muri FPR dukurikije ibyo mapping ripoti yasohoye, no muri FPR ubwayo hari abakoze ibyaha, kandi nta muntu wo muri FPR twari twumva wagejejwe imbere y'ubutabera. Twebwe rero ndatekereza yuko batwita abaki, ariko ndatekereza yuko nta cyaha kugeza uyu munota twakoze, kuko cyari kuba ikibazo wenda tujya gufatanya na za Al-Shabaab cyangwa za hiya, ariko twafatanyije n'abanyarwanda, kandi icyo dukeneye ni uko abanyarwanda bose bishyira bakizana mu gihugu cyabo. Urakoze cyane. Nagira noneho ngo ngusabe ugire ijambo wabwira abumva radiyo Ijwi rya Rubanda, baba abaturage ku giti cyabo, baba se abari mu yandi mashyaka cyangwa se mu miryango yindi y'abanyarwanda idaharanira inyungu ariko iharanira yuko ibintu byahinduka mu Rwanda. Murakoze cyane. Ubutumwa naha buri muntu wese wumva Ijwi rya Rubanda ni uko twese hamwe twatsinda ubwoba, tukiyumvisha yuko abanyarwanda ari twe ubwacu dushobora kwikemurira ibibazo bitwugarije, ahubwo tuzabikemurirwa n'abanyamahanga. Kandi kuba leta ya Kigali ikomeza ishyiraho iterabwoba ku bayinenga, ntabwo byakagombye guca intege abanyarwanda. Icyo nasaba rero amashyaka atavuga rumwe na leta ndetse n'avuga rumwe na leta, yo yakagombye gukebura leta kuko bakorana, naho atavuga rumwe na leta yakagombye gukomeza umugambi wo guhuriza ingufu hamwe, kuko kuzitatanya nibyo bikomeza gutuma urugamba rw'amahoro twiyemeje rudindira. Murakoze cyane. Uwo yari Bwana Alex Bakunzibake watuganirizaga ku ihuriro ishyaka rye PS Imberakuri ryagiranye n'ishyaka FDLR bakaryita FCLR ubumwe. Iyi ni radiyo Ijwi rya Rubanda.